Regional Director will share Department of Social Welfare, Mrs. Stella Mauto, na wade to obibia nim titiri ne Christopher Srewon enyi mu ne ntete ho wo yenuan ma sabi won wadi demo no kabe ya yentwa so ne yenyai fi so won ye nipa sen ya oni Adom Kasee etwa so Mama Stella Mauto edi atso kabe wonfo ne won mu a enim de efa enipa setena mu enim se ebeye a anka one omanfo enkasa no yen kyerkyere ma wo no wonte sede obesi ene wo mu asabe wadi dem atena ohwe se mpempi no ya na won mu adi dem no wotimi tete won wo ye wo mu ayaka de ye no so emu akra odi sansem wetu jowabra Department of Social Welfare ye wo framantem mu eye survivors of sexual and gender based violence and wudwumedie e wo framantem no emu nipa omwedi dem first omuye nipa ya human beings first before the disability but maybe ya na yeni wo dem na omwedi ana disability ana enye papa wo mu honam no yeni wo so enti enu na ya ye different from ana say ye describe omo enti enye fese be yesa esi ehun so omuye nipa ne sana yi obuo ni treatment bia esi edima yehu se nipa oya adasene no ebe ni sa but if we focus only on the disability then the discrimination comes in then we see that they can't do certain things but human beings have the capacity to do a lot of things so it is important say kasa se na e describe omo no ebe sisa aye ni positive any positives are yesubansu ebe sisasa nti etore bia unconsciously wo bompa no now see mama tamfo animfra ananse ma omun kafa ko they should be crippled wo boss ampa na obi a nani hu ade yi ananse wontimi nantie na onu nso ho nti wo kan sa na chese onu ne tibia no kes